Pozdrav! Vidite li sad sliku i ton, čujete li? Čujemo. Super, super. Znači, moje ime je Dženan, kao što vidite koristi strelca, tako ćete lakše povezati, jel? Zdravo, ja sam Abdul. Naopako piše. Super. Zavisi kako kotkog, ja. Mi smo mentori u Mozaikovom Impact Inkubatoru. Danas ću vam predstaviti jednu kratku prezentaciju o tome ko smo, šta smo i razlog zbog kojeg ste ovdje, a nakon toga ćete vi imati određene mogućnost da vam postavite određena pitanja. Jel? Pa ako se svi slažete, mi smo onda počeli s prezentacijom. Na kraju samo ćemo vas da ne šuškate u stvari, mi ćemo vas mutirati. Pa ja, dok ide prezentacija, stavit ćemo vas mi sve na mute, pa kasnije ćemo da unmute, odnosno da normalno imate priliku da postavite pitanja. Jel nas samo svi u ovom momentu možete dobro čuti ili imate problema sa zvukom? Ja vas odlično čujem. Evo redu. Ja vas čujem. Svi čujemo. Super. Čujemo. Dobro, hoćemo se prebaciti na prezentaciju. Idemo sa prezentacijom, ok. Dobro, uglavnom dok čekamo prezentaciju, da nam osnovne stvari, mi smo dosta radili sa preko 150 timova i iz iskustva nekako smo potom i pripremili ovu prezentaciju gdje su nam ljudi postavljali većinom jedna te ista pitanja, a to je koja je fondacija Mozaik, kako je dobio sredstva za svoju ideju, šta je to društveni biznis, hoće li im neko ukrasti tu njihovu ideju i zašto prilikom osnivanja društvenog biznisa fondacija Mozaik ulazi u proglašništvo. Znači, to su neka pitanja kada ćemo danas proći, ja vam ostavit ću vam priliku da i postavljate dodatna pitanja. Evo sad ću vam Dženan reći koja je zapravo fondacija Mozaik i određenje osnovne stvari. Dobro. Fondacija Mozaik je jedan od vodećih impact investitora u Bosni i Hercegovini, jedan od također vodećih impact investitora u centralnoj i istočnoj Europi. Mi u stvari ulažemo novac, ekspertizu, mentorsku podršku i otvaramo vrata kod drugih investitora, banaka, kupaca i partnera. Tokom prethodnih nekih 17 godina koliko djelujemo, razvili smo različita partnerstva u Bosni i Hercegovini i inostranstvu i sada želimo te resurse da ponudimo vama da što lakše izgradite vaš biznis. Mi ovaj proces posmatramo kao partnerstvo. I mi, znači vi ulažete resurse, sredstva u pokretanje novog društva sa ograničenom odgovornošću i u suštini s ciljem normalno ostvarivanja određene financijske dobiti i naravno i koristi za društvenu zajednicu, to jest impact. Zavisno od toga koliko ulažete vi, odnosno mi, naš neki budući udio u zajedničkom biznisu može da bude negdje između minimum 1% i maksimalno 49%. Osnovno pitanje je, pošto sam na početku rekao impact investitori da isključivo ulažemo u društveni biznise, postavlja se pitanje šta je to društveni biznis. Društveni biznis, odnosno Mozaik ulaže u društveni biznise koji se zasnivaju, sad ćete vidjeti na vašim ekranima, na 7 principa. U suštini ovo su principi koji društveni biznis treba da poštuju. Prvi princip je primarna svrha. Znači, društveni biznis mora imati prije svega to je biznis koji ima određenu svrhu da direktno utiče na određeni problem i nije mu na prvom mjestu maksimiziranje profita. Hajmo to na jednom vrlo prostom primjeru raditi. Zamislite da imate agenciju, koja zove se recimo Super žena, koja u suštini pruža usluge održavanja i čišćenja objekata. I da vi kroz svoj poslovni model upošljavate teško zapošljivu kategoriju, na primjer žene koje su preko 40 godina starosti, preko 10 godina na birovu, ukratko jednu marginalizovanu grupu koja na tržištu rada nije, da kažem, poslodavcima atraktivna. Na primjer, ili da imate recimo društveni biznis koji se zove Greens, koji u stvari proizvodi mikropovrće i začinsko bilje, ali u svom poslovnom modelu upošljava marginalizovane grupe, u ovom slučaju recimo osobe s invaliditetom i samim tim omogućava, odnosno njih ekonomski osnažuje. Drugi princip koji govori o ekonomskoj samoodrživosti u suštini govori da je biznis koji će trgovati određenom proizvodom i uslugom na tržištu i odatle će osiguravati financijsku dobit za sebe i za
finansiranje ovog impakta o kojem smo malo prije govorili. Treći princip nadovezuje se na ono prethodno što sam rekao, a to je povrat ulaganja investitorima. Znači, Fondacija Mozaik jeste investitor, ulaže kapital i druge resurse o kojima ćemo kasnije govoriti i za tu investiciju očekuje znači, povrat na društvo, to jest impakt o kojem govorimo i određenu manju financijsku dobit koju reinvestiramo u druge biznise. Princip broj 4 govori o načinu raspodjele dobiti. U suštini govori kako to društveni biznis finansira taj impakt. I u ovom principu možemo govoriti da nakon pokrivanja svih obaveza i troškova koje biznis ima, to jest prihoda i rashoda, da se minimum 1% dividendi ili dobiti na godišnjem nivou koristi za finansiranje tog impakta. Peti princip je za nas također jako bitan i više govori o etici biznisa, recimo da svojim operacijama i aktivnostima kojim radi brine okoliš, to je da recimo dodatno ne zagađuje okoliš, takve proizvoda i usluga nisu u fokusu naših investitora. Šesti princip, kada govorimo o radnoj snazi, ono što je jako bitno jeste da uposlenici u društvenim biznisima u kojim investiramo u suštini moraju biti plaćeni unutar industrijskog prosjeka i ti radnici treba da imaju određene uslove koji su isti ili čak i bolji u odnosu na konkurenciju. I sedmi princip govori o poštenju, to jest o poslovanju, da moraju ti biznisi da pošteno posluju. Nama je iskreno jasno da svi nisu spremni biti društveni poduzetnici. Međutim, ako ti je važno da riješiš neki problem uz sticanje lične dobiti ili koristi za sebe, mi smatramo da smo pravi partner za takve osobe, odnosno da pokreću društveni biznis. Ja ne bih puno više išao ovdje danas govoriti o društvenom biznisu, vi možete pronaći više informacija na samom loncu gdje možete recimo pronaći poređenja između društvenih biznisa i tradicionalnih biznisa. Dakle, evo zamolit ću sad kolegu Abdu da nam više kaže, odnosno da vama kaže više informacija ukoliko imate ideju gdje ćete naći novac i resurse da realizujete. Dobro, u suštini, znači ako ste nam se javili, pretpostavljam da imate neku ideju koju želite da realizujete ili neku zamisao za neki biznis, bio on društveni ili ne bio, u suštini ovo što je kolega Dženad rekao, svaki biznis, iako nije, može se naći način da se pretvori društveni biznis, važno je samo koliko vi imate volje i želje da to postignete. U suštini šta mi možemo da vama ponudimo jesu investicije u prototip i investicija u registraciju društvenog biznisa. Šta to konkretno znači? Dakle, investicija za prototip predstavlja investiciju u sredstva, odnosno od 500 do 5000 konvertibilnih maraka da svoju ideju validirate na tržištu. Vi dakle imate ideju koja se jednostavno pojavila, niste nikom prodali, niste jednostavno ništa napravili, nemate ni gotov proizvod, nego jednostavno u svojoj glavi imate ideju i mislite evo super, ja sam sad milioner. Prije nego počnete razmišljati o bilo kakvoj registraciji biznisa ili bilo kakvim ulaganjima u opremu, mašini ili ne znam nija šta, važno je da se ispita tržište i da se vidi postoji li zapravo tržišni potencijal, ima li smisla uopšte pokretati tu i ulagati tolika sredstva. Nakon tiče za registraciju svog društvenog biznisa, koja podrazumijeva novčana financijska sredstva u visini od 10 do 40.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva podrazumijevaju nabavku osnovnih sredstava za rad, registraciju društvenog preduzeća, koji mora biti u formi DOO. Dalje, u cijelom ovom paketu nudimo i mentorsku podršku u visini do 20.000 konvertibilnih maraka, što podrazumijeva eksperte iz raznih oblasti, kako biznisa, tako i drugih, kako društvenih, tako i prirodnih nauka, koji vam pomažu da svoju tu ideju, odnosno svoj proizvod oblikujete i da dovedete na nivo da možete da prodajete jednostavno na tržištu. Što se tiče same mobilnosti, to znači da bez obzira da li biznis pokrećete iz vašeg grada ili sela,
ili da li živite u Bosni i Hercegovini ili ste negdje vani, uvijek nam možete pristupiti s obzirom da radimo većinu mentorstva online. Što se tiče fleksibilnosti, ukoliko ste već neku od faza ovih prošli, nema potrebe da s nama radite 3, 4, 5 godinu dana. Jednostavno procijenimo na kojem se nivou trenutno nalazite i onda ulazimo u investiciju, odnosno dajemo vam mogućnost da razvijate od one faze na kojoj se trenutno nalazite. I samo povjerenje, često se ljudi javljaju s pitanjem, mislim, boje se da bi im neko mogao ukrasti ideju. Mi pokušavamo i želimo biti partner od povjerenja i s tim u vezi s vama potpisujemo ugovor o povjerljivosti, tako da vam dajemo još jednu neku dodatnu sigurnost. Što se tiče samog dijela ulaska Fondacije Mozaik kao suosnivača u novoosnovan društveni biznis, kao i svaki drugi investitor, i Fondacija Mozaik očekuje povrat kako u društvo, dakle impact, tako očekuje odgovarajući financijski povrat investicije. Međutim, financijski povrat koji Fondacija Mozaik dobije ne ide direktno u džep. Niti meni, niti Dženanu, niti direktoru fondacije, niti bilo kome, već se dalje reinvestira u druge programe, odnosno dalje u pomaganje mladim ljudima poput vas od snimanja novih društvenih preduzeća. Ok, ono što je možda još bitno ovdje reći jeste da evo da se malo i vidimo, zaustavit ćemo sharing, čisto video. Ono što je još bitno reći u stvari šta mi očekujemo, također evo u ovim nekim prethodnim minuta smo govorili u stvari šta mi nudimo vama. Evo neki par minuta, još minutu, dvije da vam kažemo šta očekujemo u stvari od onih koji se priključe inkubatoru. Prva stvar, prvo želimo znati da li ste spremni uložiti svoje vrijeme kao resurs, ne novac, da radite na razvoju svoje ideje, znači govorimo konkretno o biznisu, to znači da odvojite značajno vrijeme, da jednostavno da pokrenete taj biznis. Drugo, mislimo da je važno u ovom trenutku, ne možda sad, ali evo razmisliti definitivno da sebi odgovorite da li želite biti društveni poduzetnik i ono što smo govorili šta to znači društveni biznis, voditi jedan biznis koji ćete gdje pored lične koristi za sebe, to jest određene financijske dobiti, da ste spremni da reinvestirate dio dobiti u društvo. I treća stvar, da li ste spremni da razvijate biznis u pravcu da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću, čisto DO kao pravni oblik, zajedno sa Fondacijom Mozaik. Mi sa ovim završavamo ono što smo željeli da kažemo u prezentaciji. Svjesni smo da vi imate pitanja na koje možda želeli da podijelite s nama da odgovorimo. Tako da, evo, dajemo priliku sad vama. Mi smo se zaustavili ovdje, mislimo da je dovoljna informacija, ne bismo da vam previše u početku pretrpavamo, pa očekujemo vaša pitanja. Čisto možda za snalaženje dole u dnu vašeg ekrana, evo u lijevoj strani imate mikrofon, ako je neko stavio na mute, da može da uključi, pa evo da nam postavi pitanja, a s druge strane evo mi ćemo da odgovorimo. Pa izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pa gdje ste i mentori? O, zdravo Alene. Izvoli Alene. Jeste i mene zaboravili? Nismo Alene. Pošto ja ovo već sve znam. Dobro. Ja bi išao na drugi korak. A to je... volio bi... A to je korak koji? Pa na drugi korak. Šta je investiranje, jel? Šta je bilo? U investiciju, jel, odmah da se realizuje? U investiciju direkt idemo, najbolji. Dobro. Ništa, onda kad je sve jasno, ajde daćemo priliku drugima, a o tome naravno svakom od vas individualno pričamo, jel, kad konkretno, jel, na samu. Ne znam, da li evo drugi imaju nekih pitanja konkretno? Evo, imam ja, ako nije problem. Možete nam samo reći ime pa da možemo da povežemo, jel, s kim? Pozdrav Dženo, pozdrav Avdo, ovdje Samra iz Usore, jel sad znate ko? Ćao. Izvoli Samra. Pa ništa, evo, zanima me pošto prvi put ovo radim i dosta sam
nesigurna i informisala sam se već kako bi to trebalo da ide, ali pa treba stručnjake pitati. Zanima me koje su to tačno etape koje treba da prođem da bi uopšte mogla da realizujem, ajmo reći, tu svoju ideju. Dobro, evo odmah samo pod pitanje, jel ti sad samo imaš ideju u glavi ili si već nešto radila na tome? Pa prikupila sam informacije ugrubo, ajmo to tako reći, imam određene informacije, imam adrese na koje bi se mogla obratiti, ali ne znam kako, odakle da počnem, šta je najbolje, koji su koraci, tako da Dobro, kratko ću odgovoriti, dati odmah ono što čujem sad na osnovu ovoga jeste prvo bi trebali da tvoj poslovni model stavimo na papir, da vidimo šta to znači, napravimo određene financijske projekcije, odnosno da vidimo neku financijsku sliku, aj tako da kažemo, to ideje same kako bi ona stojala i izgledala i nakon toga ide proces validacije, to jest proces u kojem ti tu proizvod ili zamišljenu uslugu stvari nudiš klijentima, dovodiš je na nivo neki prvi početni i pripremaš se za fazu investicije. To jest da dovedeš svoj biznis, da validiraš taj poslovni model koji si stavila na papir, da izađeš pred investitor i da tačno znaš da obrazložiš šta proizvodiš, koje su to količine, koji ti uslovi potrebni i kolika ti investicija potrebna. Evo još samo da dopunim odgovor, više informacija možeš naći u Loncu, konkretno članak razvojni ciklus društvenog biznisa i tamo je pojašnjeni ovi koraci možda malo još detaljnije, tako da se možeš informisati i tamo. Dobro, znači razvojni ciklus društvenog biznisa. Da, vidjet ćeš čim ukucate u Loncu temu razvojni ciklus ponudit će vam već, tako da možete pročitati članak na tu temu. Ok, ja bi još pitanja ako nije to. Može, evo ajde damo drugima priliku pa da ako imaju neki drugi pitanja pa ćemo odgovarati. Imam ja pitanje, Edin je. Zdravo Edine, izvoli. Zdravo, ja se isto prvi put javljam i imam jednu, po mom mišljenju, super ideju koja je od društvenog interesa itekako i pruža priliku za zapošljavanje većeg broja osoba i to recimo u nekom periodu od 12 mjeseci. Mene sad interesuje da li se ova sredstva koja vi nudite, da li se mogu one iskoristiti i za davanje plata ili samo za nabavku osnovnih sredstava i registraciju biznisa? Dobro, znači što se tiče sredstava iz prototipa, ona se ne mogu koristiti za platu jer u tom momentu niste ni registrovani. Što se tiče same investicije, dakle ovo do 40.000 maraka, to se koristi za sredstva za kapital, odnosno za registraciju preduzeća, može se iskoristiti i za pokrivanje plata, ali na jedan određeni period. Dakle, na početku, dok biznis još nije počeo samostalno da pravi prihode, da prodaje svoje dobre usluge, u tom periodu 1, 2, 3 mjeseca se može iskoristiti, ne znam, za pokrivanje tih plata i doprinosa, međutim, dalje se, ako za 2 mjeseca preduzeće ili 3 ne napravi nikakav prihod, ništa ne proda, onda ne znam koji je smisao poslovanja. Da. Znači o kojem smo sad razgovarali od 5.000 on ne može, ali postoji drugi vid investicije koji može pokriti i taj trošak. Ne znam koliko smo se mi sad razumjeli po pitanju ovog investicije za prototip i investicije za registraciju društvenog biznisa. Investicija za prototip je faktički faza jedna prije same registracije gdje mi pokušamo da iskoristimo priliku, dajemo vam sredstva da se vi ne zavalite u dugove bespotrebno, ajde da tako bukvalno kažem. Šta to znači? To znači da vi sad imate ideju i mislite da je super i sve, ali niste još nikom ništa prodali, niste još ništa ni proizveli. I da ne biste sad došli u situaciju da morate da idete kupovati, ne znam, opremu, da se registrujete pa da onda kreirate proizvod i da idete s njim prodavati pa 3, 4, 5, 6 mjeseci stvarate sebi troškovi jer čim se registrujete imate trošak. Mi vam nudimo priliku da vam mi platimo sad taj dio istraživanja, sve da se provjeri faktički postoji li tržište ili ne postoji. Ako ne postoji, da se vidi za koju vrstu usluge ili proizvoda će postojati tržište i kako da ga napravimo.
I znači u ovom dijelu ne izdvajaju se sredstva za plate, međutim nakon registracije ovaj dio tad možemo koristiti. Međutim, ako je neko već uradio, ne znam sad, možda od vas neko ima ovdje ko već i razvija i proizvodi radi već, ne znam, 2, 3... Imam ja jedno pitanje, ako... Može. Pošto sam već uposlen, radim u mašinstvu, bachelorstva mašinstva i izrađujem ove već prototipe, serije, predserije i serije. Znači, već sad u fazi da bi mogli proizvoditi ono što kažu serijski, da ide samo s potrebna ta stalna sredstva što se tiče opreme, mašina i resursa za izradu. Ali sad me zanima, da li samostalno kad bi krenuo, da li bi mogao dobiti ta neka sredstva za kupovinu, na primjer neke CNC glodavce ili tokarskog stroja, ili ići u izradu neke čelične ili metalne konstrukcije tipa prototipa koji je vrijednost, na primjer, 4-5 hiljada eura i tako nešto. Sad, kad bi prvu varijantu, koji su uslovi, kako na koji način ostvariti te preduslove da se dobiju sredstva, i za ovu drugu isto na koji način i kako dođu do realizacije. Ok, znači evo kad pričamo konkretno, vi, ako sam dobro razumio, imate neki proizvod koji ste zamislili da bi on mogao da se kupuje na tržištu, je li tako? Tako je. Prvo ono što bi uradili jeste da vidimo da li vi znate tehnologiju kako se taj proizvod, to normalno u razgovorima utvrdimo, kako se on proizvodi, da li znate sve i trebamo tu nešto još da dopunimo. To je broj 1. Znači što se tiče, izvinjavam se, što se tiče tehnologija i to je znači usavršeno. Ok, dobro, znači ja pričam sad ono čisto i radi drugih, znači ako već znate proizvesti to što govorite, drugo je pitanje za vas, ok, da li ste to ikom prodali već? Da li to neko želi da kupi, to što je nešto zamišljeno kao proizvod? Recimo, ako je faza ta da neko želi već da kupi, imate klijente, tržište, znači imate, utvrdimo kolika je ta pitanje. Gledajte sad, da bi izašao na primjer za izradu ove kooperacije za proizvodnju. Znači, tu mora biti normalno, mora se biti konkurentno na tržištu kao početnik, sa investicijom velikom, na primjer, koju uđete, na primjer, sa investicijom, tu morate imati cijenu, morate biti konkurentni i normalno imati kvalitet taj. Sad, u tom svom lancu treba preispitati te neke. Znači, tržište nije 100% sigurno, jer niko vas neće uzeti kao početnika da vi budete ravni onom ko već radi godinama taj isti. Znači, ajde ovako da možda pojasnim. Vi morate faktički, ono što radimo jeste da se prije registracije ponudi tržištu, odnosno nametni dok ste niste još ni registrovali, da stvorite neke kontakte. Sad, normalno, zavisno od proizvoda do proizvoda. Kod kompleksnijih proizvoda pravi se neki ugovorni odnosi sa tržištem, razumijete? Da vi imate već neku vrstu, hajmo reći, garancije koju možete da imate u tom momentu, da će neko da kupi određeni proizvod. Sad to puno zavisi od ideje do ideje koja je to vrsta garancije, ali u smislu morate znati tačno količine na godišnjem nivou koliko bi to bila proizvodnja. Jer vidite sad, sljedeće je pitanje, na osnovu toga planirate gdje trebate investirati, razumijete? Šta to treba uložiti da bi to zadovoljili? Evo, to je negdje u kratkim crtama, što znači sa vama bi bio razgovor ok, da utvrdimo šta je to proizvod, jeste li kontaktirali i da pođemo da već stupimo u kontakt sa tržištem. Znači da mentori koji vam bi bili na raspolaganju stvar da vam pomognu da pripremite, ostvarite prve kontakte, napravite neke ponude, da vidite u stvari da li ljudi bi želi kupiti taj proizvod konkretno. Jel? Tako da to bi negdje bila neka faza odmah. Mislim, to sve ok. I to sve stoji samo što, na primjer, svaki kupac ga traži kvalitet, traži isporuku na vrijeme i traži određene te stvari koje se moraju ispoštovati. Sad tu uz partnerstvo se traži, normalno ja tražim partnerstvo s vama da i vi uđete kao garant da možemo to da realizujemo. Dobro, to je to. Pa to je sad investicija, pitanje je normalno, mašina dovoljna, nije dovoljna, da li moramo tražiti negdje još dodatno, to su sad sve, evo, da možda postavimo to ako ste vi. Vama je bitno samo da možda sad i za sve generalno, u smislu ovih uslova koji smo govorili, odgovara, da bi mi krenuli zajednički da sad radimo na, evo, konkretno to vašoj ideji, znači da ulazimo sad dublje u analizu.
Da, ja, na primjer, već sam radio na to i planirao sam da idem sam u tu investiciju, ali, na primjer, jedan stroj taj može da radi 200 sati mjesečno, to je, na primjer, za nekog klijenta nije dovoljno, znaš, i onda ja nisam dovoljan da pokrijem njegovu kooperaciju. I onda on mora ići još sa nekim u dogovor i onda je već tu razbijanje posla na dva dijela. On radi sa jednim čovjekom ili sa jednim koji ima kapacitet. Da. A da, to je sad stvar u kojoj smo industriji, pričamo o metalskoj, za automobilsku industriju, za ovu, za onu i tu sad postoje neke stvari koje treba ući da u analizi. Znači da. Tako da sad možda to je to. Nadam se da smo pojasnili što se tiče toga kako ide u fazama. Možda prije nego što damo priliku još drugima, mi smo imali pitanje ovdje koja je faza i već smo govorili, znači proizvod, znači samo da pročitam proizvod koji je prošao tržišta, kao uradio sam analizu tržišta i tako dalje. Pazite, analiza tržišta jedno je potencijal da mi utvrdimo koliko to je veliko tržište. A drugi je korak, odnosno naredni, da li smo nekog od tih klijenata kontaktirali, napravili prve kontakte i pokušali već da ugovorimo neke vrste prodaje, ponudimo tu proizvod uslugu da oni, da opipamo, ajde tako da kažem, po navodnicima, puf tržišta. Jer mnogi proizvodi ili usluge u suštini postoji pitanje zašto bi taj biznis bio pravi partner za tu neku firmu. Da li odgovara taj proizvod ili usluga na njegove probleme koje ima, odnosno da mu riješi. Tako da to je i odgovor na pitanje koje su nam ovdje postavili pisano. Dobro, imamo li još pitanja drugih učesnika, možda ako nismo ovim odgovorima dovoljno bili? Evo imam ja ako mogu. Izvolite, Mija, ako se ne varam. Pošto bi se ja bavila nekim uslugama edukacije, u suštini meni inventar ne treba, nešto sam već radila na ideji, nisam se još nikad odlučila da registrujem jer upravo zbog tog što ste vi rekli, na početku kad još uopšte ne znam hoće li to uspjeti, da li vredi to registrovati, a znamo da onda kad se registruje tu idu ogromne svote novca i onda ne bi da idem u nekakav minus. Tako da mi je super to što vi nudite da se može prvo testirati ideja. Sad mene zanima šta je to konkretno, na koji način smo mi recimo testirali jednu takvu ideju gdje je u pitanju edukacija, a drugo, u tom drugom koraku, pošto ste rekli da bi eventualno slijedila ta registracija biznisa i toga, jel vaši stručnjaci baš pokrivaju sav taj dio u smislu savjetovanja, znači i čak možda i financijski. Ok, dobro. Ovako, znači, na prvu dio pitanja, u vašem slučaju, znači, kad govorimo o usluzi, pripremimo već tu uslugu, ako evo pričamo o edukaciji, znači, kurikulum i pružimo, napravimo par testnih tih edukacija, tako da i nazovem, gdje ćemo pozvati pravi klijente, odnosno evo ako pričamo o djeci koji su ciljana grupa, evo ako je za njih namijenjena edukacija, ne znam sad koji je target, u suštini napravimo i već stupimo u kontakt i nastojimo da vidimo da li ta usluga koliko bi ona imala, tako da kažemo, korist, kolika bi bila neka količina očekivana, da li je to mjesečno, dnevno, sedmično, koja bi to bila u stvari cijena te usluge za koju su klijenti spremni da plate i u suštini to bi trebalo da utvrdimo u samom procesu testiranja i da pričamo koja je to cijena, koja je to količina i samim tim bismo znali u suštini da li je taj biznis održiv. To je broj 1. Broj 2, odgovor na pitanje da li pomažemo u registraciji. U suštini naša, kad smo govorili o ekspertima i mentorskoj podršci, negdje ukupna vrijednost mentorske podrške je 20.000 konvertibilnih maraka. Šta to znači? Znači eksperti iz raznih oblasti, od prava do financija, marketinga, tehnologije, znači imamo tehnologa recimo i tako dalje, koji radeći sa vama pomažu vam u određenim fazama kad nađete na problem, da ga riješite, u stvari da na neku vrstu konsultacije, da vam daju pravac i smjernice kako da napravite rješenje za taj problem da bi vaš biznis mogao da posluje. Tako da, kad pričamo o registraciji, bukvalno naš pravnik sa notarom pripremi svu dokumentaciju, vi samo treba da prikupite par papira, recimo porezno uvjerenje i tako dalje, morate lično otići,
a sva dokumentacija, notarski ugovor vas čeka, koji se potpisuje i dalje ide na sud, to sve naš pravnik recimo obavi i dobijete jednostavno rješenje o registraciji. Dobro, Mija, nadam se, jesmo li odgovorili dovoljno? Super. To otprilike, mislim, naravno da ne može sve biti jasno, ali ovo je već dovoljno da mogu da se prijavim pa da idemo korak po korak. Dobro. Daćemo mi narednu, šta je stvar naredni korak, ali evo imamo još nekih pitanja, ajde još nekih 5-10 minuta ako ste se odlučili da postavite pitanja, tako da iskoristite. Evo ja bi opet ako nema ništa. Ne znam, evo da vidimo će li se drugi javiti, ne znam. Evo imali smo jedno napisano pitanje. Kaže, pitanje je ukoliko uđemo sa vama u proces testiranja, odnosno ovog prototipa, prva faza, koje su obaveze vaše prema nama, odnosno da li su ta sredstva bespovratna i šta ako se nakon toga ne odlučimo registrovati DO, odnosno ući suvlasništvo sa nama. Pa, ovo je generalno osnovno pitanje, nama je drago da ste ovo pitanje postavili. Dakle, cilj ulaska u ovu fazu prototipiranja nama nije da neko samo to prođe i da onda nam okrene leđa i da sve razvijemo, da nam neko okrene leđa i ode dalje s nekim drugim raditi ili registrovati firmu. Pošto mi faktički u ovoj fazi dovedemo sve do tog da bukvalno svako može sa minimalno sredstava pokrenuti biznis i uspješno poslovati. S tim u vezi odgovor na ovo pitanje, sredstva nisu bespovratna. Šta to znači? To znači da vi dobijete našu podršku, dobijete naša sredstva, ali se samim tim i obavezujete da ćete, ukoliko se dokaže da poslovni model ima smisla, odnosno vi ćete izaći pred komisiju i prezentovati svoj poslovni model. I niko neće, nama nije interes, pošto mi ulazimo u suvlasništvo, nije nam u interesu da registrujemo firme koje će sutra negativno poslovati na tržištu i stvarati nam dodatne probleme. Tako da, komisija vas može odbiti, ako vas komisija odbije u tom slučaju vi niste dužni, znači tržište nije pokazalo interes za vaš proizvod uslugu, vi niste dužni vratiti nikakva sredstva, ništa, ni po pitanju mentorske podrške, ni po pitanju financijskih sredstava koje ste dobili. Međutim, ukoliko se komisija zaključi na osnovu onog što ste vi donijeli, da postoji tržišni potencijal i da želi da investira i da dodijeli vam ta sredstva za investiciju, a vi onda kažete, znate šta, mi smo se predomislili, ne želimo dalje da idemo s vama da radimo, imamo neke druge planove u životu, onda je bolje da nam to sad kažete, nego u tom momentu, jer ćemo sad normalno, logično, kao i svi drugi, zašćemo odlaze nam vratiti onaj dio sredstava koji ste do tada utrošili. Ne znam, imate nešto da doda još? Ništa, to je to. Uglavnom tražimo, znači, po ugovoru taj dio što smo uložili, odnosno fazu testiranja prototipa. To je, znači, samo slučaj ako se ispostavi da postoji tržišni potencijal, mi vam damo investiciju, da idemo dalje, onda vi kažete, znate šta, mi smo nešto drugo, planiramo ovo, mislim. To je gubljenje vremena, bilo i naše i vaše. I onda je bolje da nam na samom početku kažete, mi ne želimo dalje da idemo, ne želimo da radimo, nego da vezu da gubimo vrijeme i mi. Evo što Tijana kaže. Ovo je bilo kao pitanje dopuna, samo možda čisto da pročitamo poruku, najviše u smislu rizika ako se dokaže u toku rada da nije isplativo. Pazite, na početku smo rekli, možda evo još to jednom da podvučemo, da Fondacija Mozaik ulazi kao suosnivač u to neko buduće društvo. Šta želim ovim reći? Na neki način vi i mi stavljamo zajednički kožu u tu firmu, što znači nije nikomu u interesu da ta firma se osniva ukoliko nema osnova, znači ajde da kažemo tržišnog potencijala, da će ona da funkcioniše i da posluje pozitivno. Tako da definitivno nećemo preuzimati ni mi, ali ni vi rizik da se pokreće nešto što neće funkcionisati. Tako da je ovo više što smo govorili zaštitna klauzula, ako bi neko došao, uzeo sredstva ta nebitno 2, 3, 4 hiljade i onda jednostavno sam otišao na svoju stranu, bez obzira, jer pazite, razvijete čitav poslovni model, dokažete, razvijete čitavu financijsku konstrukciju, imate sve dokumente i za investitora, jednostavno kažete doviđenja, ja neću s vama ulaziti u ovu priču. Tako da na neki način to više kao neka zaštita. Hvala svakako na pitanju, drago vam da ste postavili.
Evo, Tihana, ako se ne verim, jel mahala ili pitanje, jel, izvoli. Ona je pitala ovo. Aha, ti si pitala, ok, hvala. Ne znam, da li evo drugi imaju još nekih pitanja, čisto da odgovorimo. To znači 50-50 vlasništva. Ne znači, ako ste nas dobro slušali, znači u osnivanje društva minimalno je 1%, maksimalno je 49%. U svakom slučaju firme koje, društvene biznise koji se osnivaju, uvijek ste vi većinski vlasnik, odnosno imate većinski paket u toj firmi. Mi ne želimo, u stvari, nismo većinski vlasnik u jednoj firmi koju smo do sada investirali. Okay. Jedno konstatacija više nego pitanje, Adel je ovdje usput ako ne vidite. Pozdrav Adele, izvoli. Prvo da pohvalim ideju, ovo inače na vanjskim tržištima sasvim normalna pojava, investitori koji traže svoje nove poslovne biznes ideje, međutim ja imam jednu staru ideju koja uspješno radi 15 godina. Vi radite 15 godina, samo nešto je prekidalo, jel? Da, sad ćemo da vidimo. Recite, molim vas ako prekida, znači da ponovim. Znači u pitanju je agencija, inače koja je nekad bila i registrovana agencija, međutim pojavom poreza i pojačanjem tih poreznih, tih nekakvih troškova, ne samo tih, nego i po pitanju plata zaposlenika i svega ostalog, jednostavno se odustalo i ostalo se na principu autorskih ugovora ili ugovora o djelu. U zadnje vrijeme se pojavilo dosta potražnje od strane raznoraznih agencija, ostalih, znači ja kao agencija trebam da radim za neku treću agenciju koja opet traje za neku četvrtu agenciju, tako da sam htio da skrešim tu neku liniju, da probam da napravimo neki mini projekat u kojem bi se bila u stvari, da li ovaj vaš čitav projekat vrijedi i za agencije ili samo vrijedi striktno za DOO društva i koliko je to u stvari moguće izvoditi. Pazite, ne znam koliko razumijem da u stvari vrijedi isključivo, znači investira se u DOO, agencija, mislim, postoje dva neka otprilike pravna oblika, jedan je obrt, jedan je DOO, doduše postoji dioničarsko društvo koje je puno kompleksniji, veći, a mi pričamo konkretno jeste o DOO, znači društvo sa ograničenom odgovornošću. Ne znam da li sam to sad, a vaš poslovni model, kako će agencija, s kim će, ko su klijenti, je li to business to business, je li su klijenti možda samo biznisi, je li su to klijenti fizički, puno normalno, jel sad pričamo o poslovnom modelu, šta je, jel u nekim fazama kad radimo sa vama. Što se tiče, Džejno, što se tiče samog, što ti kažeš, pilot projekta nekog istraživanja, kolika je potražnja na tržištu, odgovorno tvrdim da je ogromna. Prevashodno je bilo to vis-a-vis cijena, ja sam napravio taj neki pod navodnicima cjenovnik koji pristupačan svima, dakle od najnormalnijeg malog čovjeka do najveće moguće firme koja može da priušti sebi te usluge. Otvoreno govorimo o animacijama dječjim, znači raznoraznim vidovima animacija dječjih, od otvorenja shopping centara, rođendana, podjele paketića, organizovanja paketića, organizovanja bilo kakvih domjenaka, bilo čega što ima veze s djecom. Postoji naravno i dio koji sam ja se specijalno založio za to, a to je naravno besplatno za djecu koja su ugrožena, tipa organizujemo posjete djeci koja su oboljela od raka leukemije, imamo čitav program na mjesečnoj bazi, 6-mjesečnoj, 3-mjesečnoj dolaska na te određene adrese uz do nikakve recimo do nikakva plaćanja, jeli. Međutim, pojavio mi se sad na drugu, vis-a-vis toga mi se pojavio na drugoj strani velika potražnja za animacijama od strane velikih firma, konkurentnih firma, sada govorim o VW, govorim skoro je bilo u Jumbu, godišnjica neka njihova, Aksa Shopping Center, Visa, ja ne znam koliko sam više DM-ova, CM-ova, otvorio sa tom svojom ekipom. Tako da bi zajedno sa sobom tu proveo vjerovatno još 4-5 ljudi sa sobom zajedno, tako da bi mogli praviti neki DOO, mada ja to više sebe vidim kao neki mali obrt. To u stvari, ova ideja bi bila kao pilot za nešto što ja imam veće, ali to veće ću ostaviti za eventualan dogovor, intervju s vama uživo, da ovo se nego dano preko vi. Dobro, okej, ništa, ako sam dobro konstatacija, tako da ako bude svakako tu smo evo dalje. Okej, hvala. Ne znam, ostali?
Evo Dejan diže ruku. Dejane, slobodno čujemo te. Zdravo. Samo da pitam gdje i kako mi konačno možemo tu aplikaciju podnijeti, kako dolazimo do konačnog tog, recimo, finalnog razgovora oko naše ideje i šta već. Dobro. Ajde daćemo naredne korake, daćemo tu odgovor. Ne samo da vidim ima li još neko pitanje, prije toga je to nekako, s tim ćemo završiti, Dejane, nadam se da je ok. Malo ćemo kasnije dati odgovor. Ok, hvala ti na razumijevanju. Izvoli jedino. Ukoliko se nama, recimo, već žuri, a nekako je vezano sa ovim pitanjem, ukoliko mi već pokrenemo proces registracije firme, a paralelno sam sama u kontaktu, da li vi možete tu učestvovati u osnivanju te firme, da ja, na primjer, unaprijed platim neke troškove, onda vi pokrijete, ja dokažem da sam ja platio. Jeste li, evo, da budemo otvoreni, jeste li već predali papire za registraciju društva? Ne, ok. Mislim, pazite, predajemo zajednički i odmah se definišu te neki odnosi. To je najbolji vid. Ali recimo mi radimo i sa firmama koji su registrovane, koje žele da postanu društveni biznis i onda u suštini tad u postojeću firmu potpisuje se ugovor, ulazi se služač. Tako da zavisi u kojoj ste fazi napravimo u stvari aranžman koji je najrealniji situaciji, stvarnosti koje se nalazi tim ideja. Dobro. Amra, ostali smo dužni, ili nam Amra pobjegla? Nije, Samra izvini, joj, ubit ćeš me. Hajde, izvoli, evo. Dobro. A možeš li ovo još pitanje koje si željela postaviti, pa evo da damo priliku i tebi još. Ajmo reći većoj ideji i ako uspije, ona ide, ako Bog da je za Evropsku uniju, znači tržište ide na Evropsku uniju. Zanima me, pošto ja moram svakako prvo da radim testiranje prototipa, jer prvo da vidim kako to sve funkcioniše i da li ću uspjeti to da uradim. Zanima me sad u okviru tog prototipa, jer treba će mi ekipa stručnjaka da provjerim to. Da li ja imam pravo na te stručnjake koje ću ja pitat od fondacije Mozaik, na primjer da provjeri, ne znam, hemijski sastav te supstancije ili tipa ljekovita svojstva ili nešto tako tipa toga. Mi radimo u zavisnosti u fazi, zajednički definišemo kad je to trenutak da to uradimo, znači neke analize, hemijske, biološke, zavisno to sad prehrambeni proizvod šta je i definišemo, provjerimo. Znači evo u saradnji sa našim tehnologom odredimo to tako da sve u zavisnosti u kojoj ste fazi, ako je treba provjeriti, uradimo neku analizu ako je bitno, recimo, ako je to proizvod koji će ugroziti možda zdravlje, ako nije provjeren, uradimo to i u fazi testiranja. Ako nije koji će ugroziti, provjerimo sve šta je potrebno uraditi kad se registrujete, jer pazite, vi kad dobijete analizu, ako uradite kao fizičko lice, dobit ćete na svoje ime dokaz. Ako uradite kao pravno lice, već imate kao pravno lice dokaz, možete za tržište praviti deklaraciju i tako dalje. Evo, to su sad neke finese o kojima. Mi se čini da je Žarko uključivao mikrofon, Žarko, ne bi da prozivam, ali ako imate pitanje, slobodno. Imam ja jedno pitanje. Može, izvoli. Na osnovu čega, odnosno na osnovu kojih parametara se određuje procenat udjela fondacije u vlasništvu preduzeća? Više parametara u pitanju, hvala Žarko, čekali smo, ajde da kažem to pitanje da niste postavili na neki način. Kad pričamo o ulasku u suvlasništvo, ponovno ću ponoviti, minimum je 1%, maksimalno je 49%. To je što znam. Koji procenat će biti, utiče više faktora. Prvo normalno utiče šta se ulažete vi, šta mi, isključivo tu. S druge strane, o kojoj mi to industriji pričamo, ajde da kažemo atraktivnosti same industrije. I treća je neka stvar, pored novca mogu biti neke druge vrijednosti koje mogu da se procijene i da one vrijede kao takve i stvari da nose određenu težinu. Tako da to recimo može biti neka, ne znam, ja sad imam mašinu koja vrijedi, i svakako, može to biti. I može biti, ne znam, u lancu određenih vrijednosti tipa da vi već možda imate nekog partnera koji značajno doprinosi da taj poslovni model u suštini će da funkcioniše, stvar da vam osiguraju tržište ili ne znam ja, tehnologiju i tako nešto. Tako da sve se uzima u obzir i samim tim se određuje
suvlasnički taj proces. Znači na kraju, ako ideja prođe proces evaluacije, onda kad vi iznesete svoju ponudu, tu se iznosi i ponuda, odnosno određuje koji procenat suvlasništva ima fondacija, tako? Da. Prvim ugovorom, evo čisto to, kad potpisujete, u tom momentu se procjenjuje, odnosno u ovoj fazi testiranja, koji je to neki procenat, koji prilikom osnivanja društva se, ajde tako da kažem, desilo se, doveli ste nekog partnera i normalno da se promijenio neki odnos, sad se sjeda s komisijom i pregovara se eventualno, po onom procentu prvobitnom, da li ima osnova, odnosno da li će se on pomjerati, ima, definitivno pomjera se. Tako da, evo to su negdje dva, ajde da kažemo, dvije faze gdje se razgovara o tome. Tako da, pazite, vi sad, evo, na primjer, neko dođe samo sa idejom i ništa drugo nema. Normalno da sad u nekom tom odnosu, i ajde da kažemo, neki taj veći procenat. Onda, međutim, kako se ideja razvila, neke stvari, i vi ste možda, mi stalno ohrabrujemo timove i posjećemo da apliciraju na neka bespovratna sredstva, tipa vi možete uzeti negdje neki projekat ili nekakva sredstva, na primjer od opštine, gdje možete da daje posticaj da unesete u firmu i to mi priznamo, vi ste se potrudili, našli ste na drugom, tako da to ohrabrujemo na neki način, vas u procesu da se to uradi. Imali smo primjera, tako da. Hvala. Ok, ima li još, ne znam, evo nisu imali priliku, Dejan nam je postavio, to smo rekli, ovako direktno, Marko, Hamza, Mato, može Marko, izvoli. Oprostite, nisam bio tokom cijele prezentacije, imao sam neke telefonske pozive. Zanima me samo, možete vam reći koji su uspješni biznisi za kojih vi stojite trenutno u Bosni i Hercegovini, ako možete predstaviti? Sa kojim ljudima radite, sarađujete? Koje su to kompanije? Trenutno u portfoliju, znači biznisa koji imamo su 13 biznisa, dva su 100% vlasništvo fondacije Mozaik, jedna agencija Mašta, znači radi se marketinškoj agenciji, Mozaik se bavi proizvodnjom, ajde da kažem, mijenjali smo poslovni model 2-3 puta, neka od naših prvih firmi prehrambenih proizvoda. Zatim imamo agenciju Super žena, znači sve ih možete pronaći na internetu, koja se, govorio sam u primjeru prezentaciji. Imate firmu koja se zove Igraj, uči, rasti. Zatim imate Sigurna ruka, Agrorevolucija nema, recimo sajt još uvijek je u izradi. Zatim, ne znam sad je li ovako nazivi, Marko, ili želiš možda nešto dublje malo da kažemo. U suštini, pazite, neke firme su registrovane prve smo registrovali prije sa suosnivačima mladima prije 3 godine. Sve 4 firme te prve, u prvoj to nekoj ruci, u stvari sve rade već 3. godinu poslu i pokrivaju znači troškove, sve znači isplaćuju redovno. Interesuje prije svega da vidim otprilike kako idu ti biznisi, pošto da sad ne smaram druge u mom konkretnom slučaju, zanima me šta imate iza sebe, nisam baš duboko istražio šta ste radili do sada, pa zato... Super, ako nas pitate u kojim industrijama radimo, investiramo, ako je to možda pitanje u tom nekom pravcu, mi nemamo određeno jasno nišu, branšu, nismo se, ajde da kažemo, specijalizovali. Kad se priča o startupima, puno se govori o IT-u, međutim, recimo, možda smo jedini od inkubatora koji generalno nismo fokusirani na IT. Čak naše biznise trenutno do sad nemamo nijednu da smo investirali konkretno u IT, iako smo imali ideja na kojima smo radili, ali nisu došli do faze investiranja, tako da to je to, ali to ne znači da ne želimo da radimo s takvim idejama. Ok, ne znam, evo, ok, je li to, Marko, ok, dovoljno? Super, dobro, hvala. Hamza, ne znam, vi imate pitanje, Muamer, pa eto, Muamer, tebi smo onda odgovorili da ne radite mikrofon. Klini glavom, pa što te vidimo. Ok. Ne znam, evo, Hamza, ako imate vi još neki pitanja, pa da završimo.
Očito vam ne radi mikrofon, mi vas ne čujemo, vidimo da govorite. Ako možete napisati ovamo u poruci sa strane dole. Ok, super, pa ćemo odgovoriti. Dobro. Dok Hamza i kolega, ne znam ko je od njih Hamza, pa zato Hamza, dobro, ok Hamza. Dok Hamza nam napiše šta ga još zanima, eventualno ako smo nešto nismo obuhvatili, prilike šta je su naredni neki koraci. Ono što je nama jako važno, evo što je Dejan pitao, pa ćemo odgovoriti. Prva stvar jeste da sebi odgovorite, posjetit ćemo se u našoj prezentaciji, da li vi želite sad intenzivno krenuti u razvoj vaše poslovne ideje. To jeste, uložite svoje vrijeme za početak, oni koji intenzivno da krenemo da radimo na vašoj ideji. Druga stvar, da li vi želite biti društveni poduzetnik ili poduzetnica? Ono što smo govorili, šta je to društveni biznis? Ja ću vas još jednom podsjetiti da, evo, ne ponavljam se, idite u lonac.pro, gdje ste tamo već i došli do informacije i ukucajte društveni biznis, izaći vam par blogova na temu da se malo informišete, imate ili 7 principa o kojima smo govorili, tamo ima jasno pojašnjeno, tako da vam bude još jasnije, jako je bitno da to razumijete, jer govorimo o raspodjeli dobiti, u zajednicu, tako da je to da razumijete. I treće, pričali smo već o DO, znači ako želite da pokrenete firmu u tom obliku, u svakom slučaju naredni korak bi bio sljedeći. Vi bi trebali da odete na lonac.pro i popunite formular koji se odnosi na, ja ću vam podijeliti prezentaciju da vidite u suštini o čemu govorim, samo sekunda. Prezentaciju, sad ću vam pokazati. Evo, nadam se da vidite, sad ćemo... Ukoliko ste u fazi, znači da imate samo ideju i da želite sad da krenete u njeno testiranje, opcija 1 je za vas, znači ovdje piše investicija za prototip. Gdje tu popunite formular, mi zaprimimo formular i u suštini krenemo u modela da stavimo na papir kakav to bio oblik, koja firma i tako dalje. Ukoliko već ste radili testiranje na tržištu i ono što mi volimo reći kao gdje je prekretnica, šta je razlika između testiranja, ako ste već ostvarili kontakte s prvim klijentima i već ste ugovorili neku prodaju ili prodali, što je popunite formular broj 2, to je iz strelca pokazuje investicije za društveni biznis. Jer ovo znači da vi ste u fazi, da ste skoro spremni da se investira faktički odmah u vas. I treća stvar, recimo za sve one koji ne vide sebe u DO, odnosno njihov poslovni model nije toliko velik da može da bude registrovan kao DO, imate i treću opciju, a to je da možete da odete gdje piše grant za mikrobiznis. Ta aplikacija nam je recimo još otvorena do 10. to je faktički još sutra. I ovdje možete dobiti samo bespovratna sredstva do 2000 maraka, nema ove mentorske podrške, znači jedan sasvim manji neki paket koji je recimo za pokretanje mikrobiznisa, to je obrta ili poljoprivrednog gazdinstva. To ne znači ovo što smo danas sve pričali, vama prezentovali, samo vam govorimo da postoji ta opcija ukoliko neko se ne vidi u ovim društvenim biznisima kao u obliku DO, da postoji recimo ova opcija kao grant za mikrobiznise, to je to. Tako da, za sve one koji žele se još informisati, ovdje gdje piše pretražite teme, ugulajte još u uslovi inkubatora društvenih biznisa, sebi odgovorite na pitanja. Ukoliko već imate dovoljno informacija, odlučite se ili opcija 1 ili 2, popunite aplikaciju, mi ćemo zaprimiti i onda ćemo krenuti raditi s vama. Za kraj ono što bih podvukao, hajde tako da kažem, je činjenica da mi intenzivno ulazimo do kraja ove godine u rad sa timovima koji su u fazi, hajde da kažemo, spremni za investiranje. Tako da ćemo njima posvetiti, ajmo ako mogu tako reći, više vremena, intenzivnije ćemo odmah ući oni koji su već napravili neke korake.
Oni koji tek kreću sa idejom, radit ćemo i s njima i napravit ćemo neki raspored vremenski koji će biti neki par narednih mjeseci da rade na razvoju te ideje, po fazama kako je planirano. Dobro. Hamza je postavio pitanje, pa ćemo to odgovoriti, evo s tim smo mi danas i završili. Pitanje je bilo šta konkretno znači investiranje 51% u impact, neki primjer. Ok, dobro. Hvala Harse na pitanju, je li Hamza, Haris i Hamza, onda smo odgonetili dva prijatelja. To znači, razumijevanje dobiti je znači kada firma na kraju godine, 31.12. aj tako da kažemo, kalendarske, sravni sve svoje prihode i rashode, to je troškove, rashod je od plate, svih onih troškova, proizvodnje, bla, bla, bla. Dobijete neka dobit, odnosno određeni neki iznos. Ako pričamo, uvijek smo hipotetički prugao broj o 100 maraka, to znači da od tih 100 maraka 51 marka ide u kontekstu ovog impakta, a 49 maraka ide, aj tako da se izrazim, u vaš džep. Samo bi još jednu podvukao stvar, da ova 51 marka o kojoj pričamo, u ulaganju impact, u tom dijelu se nalazi i udio koji pričamo o fondaciji Mozaiko na 1% i 49%. Tako da to razumijete, tako da nam je jako bitno. Super, hvala vam na pitanju, tako da mislim da smo sad podvukli s tim još pojasnili. Ok, to je to. Dobro, ništa, ja samo da napomenem, cijeli ovaj seminar i još listu ovih blogova koji treba da ćete dobiti na mail svakako, tako da se možete podsjetiti da sve možete gledati. Daćemo vam naredne korake u mailu, tako da ćete vidjeti, uglavnom hvala vam na vremenu za zainteresovanosti, da nas čujete, vidite, u svakom slučaju drago nam je bilo na pitanja da vaša da odgovorimo, uvijek i mi naučimo nešto novo. Ništa, pozdrav! Čuvajte se! Cijeno, vidimo se, šaljemo mail, hvala još jednom, pozdrav!